Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Twongeye kunezerwa muri iki gitondo. We are again praised of this morning. Akanya keza tuvuyemo ko kuramya Imana, imitima yacu iramya Imana. For the good time that we are in worshiping with Ndahamya our hearts. bari hano n'abandi bari badukurikiye. To us who are here and to those who are following. Imitima yabo yumvaga iruhuka isanga ubwiza bw'Imana. I testify that your hearts have been kandi Imana relieved. bahumugisha. We thank worshiping team. Kandi ubwitange bwanyu and your hard working. Imana irabuzi. God knows it. Tegereje kubaha ingororano zanyu zitangirika. And God is waiting to reward. Ntimugwe isari. May you not fall. Mutegereze igihe cyo gusarura. May you wait on that Imana day rero of harvest. ibahumugisha. May God bless you. Turamukije abadukurikiranye mwese. We greet those that are following Imana online. ikomeze kubagirira neza no kubahumugisha. May God do good to kandi you uyu mwanya utubere mwiza twese. and let this time be good to us all. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. We are going to share the word of God. Turasoma muri Yakobo. We are going to read in James. Igice cya 4. James chapter 4. Duhere ku murongo wa 13 tugeze kwa 17. From verse 13 to 17. Badusomere mu Kinyarwanda. Let them read for us in Kinyarwanda. Duhere kwa Yakobo 4. Duhere kuri 13. Murongo wa 13. Nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamu, nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe kiboneka umwanya muto kigaherako kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho, bene iyo myirato yose ni mibi. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusangira aya magambo. We are going to share this word. Imirongo mike ni 50. There are few words and 5 verses. Ariko content yayo ibyifite ibyidufite ni byinshi kandi ni But its byiza. content is a lot and it's good to us. Ni text ni igice kiri mu gitabo cya Yakobo. It's a text that is in the passage in the book of James. Kugira ngo tucyumve neza. For us to ni mirongo understand. mike ikuwe mu gitabo cya Yakobo. There are few verses in the book of James. Gifite ibice bigera kuri 5 and cyangwa 6. James, the book of James has 5 chapters. Ariko igitabo cya Yakobo uhereye ku gice cya mbere ukageza ku giheruka. But if you read from the first chapter to the last chapter, wakuramo imirongo mike kugira ngo uyumve. If we get few verses so that we might understand the whole book. Nuko wakabaye wumva igitabo cyose cya Yakobo. It would be good if you understand the whole book. Hanyuma igitabo cya Yakobo rero. Then this book of James. Cyanditswe na Yakobo. It was wrote by James. Yari intumwa mu ntumwa za Kristo. He was a disciple of Jesus Christ. Hanyuma mu ntumwa 12. In the 12 disciples, Yakobo yari umuyuda. James was a Jewish. Ndetse yavindaga imwe na Kristo. And actually he was even a brother to Jesus Christ. Bahuje nyina. They had the same mom. Ariko se badahuje. But they yari uwa Yosefu, Yesu ari uw'Imana. James was of Joseph and Mary, but Jesus was of God and Mary. Bari bahuje se. They had the same yari umugabo mom. rero wari ushumbye itorero ry'i Yerusalemu. And he was the pastor of the church of Jerusalem. Abandi basohokaga muri Yerusalemu we ntiyigeze asohoka i Yerusalemu. As other people went to preach, but James remained at home. Yahuye na challenge yo kuragira iri torero. He had a challenge of taking care of this church. Kubera yuko ryarimo bene wabo. Because it had ryari rigwiriyemo abayuda. And they were Jewish. Many of them were Jews. Abenshi bari abayuda. Kandi b'umuco umwe. And they had the same culture. B'imyumvire imwe. And the same thinking. Bafite same level of economic
bafite urwego rumwe and rw'ubutunzi political aspects. n'uburyo bwa politike, Byose understanding na philosophy yari imwe na Yakobo. meaning they had the same philosophy Rero principles iyo as usomye James. guhera ku gice cya mbere ukageza usoza, Meaning if you read from the first chapter to the Yakobo last chapter, yadressinze ibibazo muri iri torero bitandukanye kandi byinshi. James addressed very many problems. Ariko And ibyo bibazo icyo gitabo kiraziringa kirazenguruka ku bintu by'ingenzi. but within those many problems that James was tackling, there were Yakobo some of the yanditse main ku bintu problems. bijyanye na socio economical and political aspects. James wrote about ubutunzi, Imibanire, kubanira, imibereho n'imiyoborere. Yes. Nibyo yanditseho, ndetse ajya ku mibereho, What he wrote about, and when he reached on the social living, yibanze ku bakire n'abakene. and he focused on the poor and the rich. Usomye igice cya mbere umurongo w'icumi, When you read on the in the first chapter, verse 10, niho ukurura ukaza ugasanga muri iyi mirongo twasomye ariho biri. it's when you trace them, they come and have a same message. with this Igice verse. cya mbere umurongo w'icumi, The chapter 1, verse 10, atangira igitabo cye. when he was beginning the book. Usomye igice cya gatanu, If you read chapter 5, umurongo wa mbere n'umunani kugeza ku munani, on verse 8, urumva iyi text dusomye iri hagati. meaning this text that we have read, it's between those verses. Yari ifite rero yari afite icyo yaduresinga. Meaning there was a point that he wanted to make. Nababwiye ngo yari intumwa ya Yesu, He was a disciple of Jesus yari Christ, umushumba w'i Yerusalemu, and he was the pastor yari of the church of ashumbye Jerusalem. abantu benshi mu bo yari ashumbye bari abayuda bene wabo. He had the big congregants, and those Yanditse congregants igitabo were rero Jews, aza abo yandikira n'ibibazo bafite. meaning he knew the people whom he was writing the book to. Hallelujah, Hallelujah. 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 Hanyuma muri iyi text ubwayo Then within this passage that we are reading, harimo ibintu by'ingenzi arimo atubwira. there are some of the main points that James is trying to teach us. Ku murongo wa 13 n'uwa 14, From verse 13 to 14, harimo ingengo nkuru yanditsemo. there is a main point that we can see here. What is your life? Ese ni ubuzima bwawe niki? Uwa 13 n'uwa 14 On 13 and 14, ishingiye ku kintu kivuga ngo what is your life. it is based on the point you kuvuga. Aributsa abo yandikira, abibutsa ku buzima bwa kugira ngo babufokasingeho, babwige, bamenye icyo their life, what is their life means. James is trying to teach them and reminding them to think about what their life is. Umurongo wa 15 On verse 15, harimo nanone ijambo ry'ingenzi yandikiraga bano ba. there is a main word that he was trying to write to these people. Aravuga ngo if the Lord wills, Niba Uwiteka yifuje, abishatse. hallelujah. 15 harimo if the Lord wills. On verse 15, the main point is Uwiteka abyifuje. 16 On verse 16, kugira ngo wumve icyo yaduresingaga ni ukubanza ukanumva ibyo yazengurukaga amagambo y'ingenzi. for you to understand the main message of this passage, it's to get to know the main points that James is trying to say. Hanyuma umurongo wa 16, On verse 16, your arrogance, you are boasting in your arrogance, and that is evil. Ariko ijambo nakuyemo your arrogance, uri umwiyemezi kandi ibyo biyemeramo, ibyo biyemeramo, ibyo biratamo, ibyo biratana. Bibiliya y'Ikinyarwanda yabyise ibyo biratana, ibyo mwiratana, ibyo muhindura ibyirato. It's in vain, it's evil, it's a sin. Now he is addressing the congregation where many of them are Jews. They are his relatives.
nyuma Yakobo agerageza kwereka yuko hari ikintu biratana kandi nubwo bari abavandimwe be. arabazi, He knows them. azi ibyirato byabo, He knows their azi ibyo arrogance. bishingikirije, He know what they are azi boasting ibyo on. begamiye, He know what they are leaning azi ibyo on. bashyira imbere, He know what they are putting azi in ibyo front. barota n'ibyo He know what they are dreaming. azi ambition zabo. He knows ibyifuzo ariko byabo. birebye abikubiye hamwe aravuga ngo mu bihinduye ibyirato, ariko it's a sin. And at the end, he rotates on that and calls it that it's their arrogance and it is sin. asoza ku And murongo wa 17 And he ends on verse aravuga ngo 17. he who knows to do good Nguwo uzi gukora neza and he doesn't do it, nabikore it's a sin. nacyo ni icyaha. Who knows good, Ese who ninde knows to do good, uzi gukora neza? aba ashoje iyi text. And he ended the passage with Nk'uko it. nababwiye rero, As I told you, iyi congregation Paul, James yaduresingaga, these congregants that James was trying to address to, hari abantu bakijijwe mu ikubitiro ry'igihe cy'umwuka wera no kubatizwa mu mwuka wera, bakizwa mbere. there was a first group which was saved or born again on the day of the Holy Spirit on Pentecost. baza wese bafite imitima iri hambo, And all of those people came when they had a humble hearts. and most of them, abenshi muri bo bari abakene, And most of them were poor. bari ntabyo bafite. And they had nothing. ariko uko igihe cyagiye kiza, As the days were going on, bahuye n'ikibazo cy'abaroma, cy'ubuyobozi bw'abaroma, they faced the problem of the Roman government. bivuye ku bayuda bashakaga kwiyambura abaroma n'ubutegetsi bw'abaroma, Because the Jews didn't want to be beneath under the government of Rome, hanyuma abaroma babashyiraho ukuboko gukomeye, and the Rome decided to put a heavy place on them. ari nabyo byazanye isenyuka ry'i Yerusalemu mu mwaka wa 70. And that's the one that brought the destruction of Jerusalem in the year muri uko kuboko AD, kw'abaroma rero 70 AD. Meaning in the Roman government, hari icyiciro cy'abayuda bari abakire, meaning bamwe bari muri politiki, there was a class of rich Jewish abandi bari abacuruzi, who were traders, abandi bari bameze neza bafite ubuzima and bwiza. some were having a good mu life. bihe rero batangiye nabo gukizwa kubera ukuboko kw'abaroma, And most of them began to get born again because of the bajoyininga itorero ryo Yakobo yari ayoboye. and they were saved because of the heavy praise of the Romans and joined the Bagezemo. church of the Jerusalem. bagezemo After those rich people reaching a ntibashaka church, gukurikira urufatiro rw'abakristo bari bafite basanzemo, they never wanted to walk in principles of the first Christians who were in church. bashaka gukoparesinga abakene no kujyana mu myitwarire y'uko hanze bari babayeho. And they wanted to place the poor who were in church and bring their principles that were living outside in church. bashaka intebe z'imbere kuko ari abakire, They wanted the front seats because they were rich. bashaka ibyubahiro kuko no hanze bari babifite, They wanted honor in church because outside bashaka they had amazina it. yabo nk'uko bari bayafite, They wanted their big name and sounding name as they were outside. ibaye challenge ku mushumba ari we Yakobo wari uyoboye iryo torero. And that became a challenge to James, who was their leader. aha rero dusomye Then this passage that we read, yari arimo abibutsa, he was reminding them. arimo comparinga n'ibyo bakora mu itorero, bagiye mu itorero ariko ntibamenya ko bagiye ku Mana iri bubasabe gusa kugira commonalities in the church of God. And he was reminding them, teaching them that now they are in church,
they are supposed to have ntago a bamenye common yuko mu life. itorero ni Kristo leadinga, They never knew that within the church, it's only Christ who leads. ni Yesu ufite icyari cyo, It's Jesus who has a meaning. ntago umuntu afite icyari cyo, No. ahubwo Yesu niwe ufite icyari cyo. No anyone in church has a meaning rather than Christ who nk'uko is the ijambo meaning. rivuga ngo njyewe ndiryusinge ariko Kristo akomeze yinkurizinga. As the word says that let Christ increase, but for me I Iki ni decrease. ikibazo cyari cyugarije rino torero, This was a challenge in the church. kandi cy'abakristo bayobowe na Yakobo ari umushumba wabo. And these were Christians who Aya were led magambo by rero James. yanditswe na Yakobo ayandikire specifically the Christians of Jerusalem. And this word or the passage we read, it was the message of James writing specifically Aha rero for niho the church of yatangiye Jerusalem. ababwira ati come now, Thus niho twatangiye you who tuvuga say ngumuze mwebwe today or tomorrow uyu munsi cyangwa ejo we will go in a certain city kandi tujye mu mugwa and we runaka will buy and sell tugure and tunagurishe make profit. tugire inyungu. And yet you do not know what will happen tomorrow. Kandi mutazi ikizaba ejo. Muragambirira You plan and imigambi yanyu iravuga ngo and your plans say ejo n'ejo bundi tuzajya mu mujyi wa Kigali, that tomorrow we are going in the Tuzajya mu city of mujyi wa Kigali, Ruhengeri, we shall go in the tuzajya city mu of mujyi Ruhengeri, w'Ikamembe, we shall go in the kandi city of hariya Kamembe. tuzagurira tugurishirizeyo, We know that we shall buy kandi and sell tuzabona from there, inyungu nyinshi. and we are going to get profit. arimo arababwira, James is telling them, ariko arababwira ati imigambi yanyu and he tells them that your plans yambaye ubusa, Your plans are naked. ariko muzi ejo ikizabaho. Do you know what is going to Ejo happen muzacana tomorrow? What will come Ese tomorrow? muzamukiriho? Will you be Ese there muzi tomorrow? ko muzaramuka? Will you wake up tomorrow? Icyo nicyo cyambere yabibukije. Meaning James Arabati is iyo trying to migambi remind yanyu them. murayifite, He is telling them, yes, you have those plans, ariko but mufite aho mugarukira. you have a limitation as a Umunsi human w'ejo being. ntabwo muzi uko buzaza. Tomorrow, you don't know anything of it. Icya kabiri The second thing is this. yarababwiye ngo He tells them, for what is your life? ese ubuzima bwawe ni iki? Ese uzi icyo ari cyo? Do you know what it Ko means? mufite iyo migambi, Yes. ubuzima bwawe uzi icyo ari cyo? Yes, you have those plans, but do you know what your life is? Ntabwo yigeze abasiga muri suspense, yarabasobanuriraga James never left them in ko suspense. mufite iyo He migambi, explained to ejo them. muzacya muriho. He told them, yes, you have those plans, but will you wake up tomorrow morning? Yabakuriyeho arababwira ati nta nubwo mufite iyo migambi ariko ejo ntabwo uzi uko buzacya. James made it clear, yes, you have those plans, but tomorrow you don't know how it will be. Icya kabiri, The second thing is this ariko one. ubuzima bwanyu muzi icyo ari cyo. Do you know what your life, Noneho reka What it means. mbabwire icyo ari cyo. and James continued saying, let me tell you what it means. For what is your life? Ese ubuzima bwawe ni It's iki? a vapor. No. Ni igihu. Ni igihu. It's a vapor Ni igihu. that appears Kibaho, kigaragara for a little time mu gihe gito and then vanishes away. kandi kigashira umunota umwe. Hallelujah. Hallelujah. Ibyo mupanga Your plans tuzagura, that we are going to buy tuzagurisha, and we are going to sell kandi tuzakora and inyungu. we shall get profit. Icya mbere, The first thing is this. ntabwo muzi ejo uko hazaba You hameze. don't know what will come tomorrow. Icya kabiri, The second thing, ntabwo muzi ubuzima you mukeneye. don't know what life Mufite is. ubuzima bumeze nk'igihu, Your life is just like a vapor. kiboneka gato, It is just seen in a second cyarangiza and it kikeyuka, perishes in a ntubu second kiriho. and it is no more. Aho kwigambirira kuvuga ibyo, Instead of having those plans in your mind, mwakabaye mwibwira ibi. you're supposed to teach or remind yourself Ku murongo wa this. 15, That's on verse ijambo 15. instead, Ijambo ahubwo
ahubwo Instead, ririmo rirakora comparison, it is making riragereranya ibyabanje n'ibikurikiyeho. it is comparing the first statement and the mu following mwanya wo statement. kwibwira ngo ejo tuzajya mu mujyi runaka tugurishe dukora inyungu, icya mbere mutazi ejo uko hameze, icya kabiri ubuzima bwanyu bumeze nk'igihu gitamiriza hamwe ubundi kikagenda, ahubwo mwakabaye mwibwira ngo Imana nibishaka. Hallelujah. Amen. Instead of you thinking that we are going tomorrow, we buy and sell, get profits. Instead, you ought to say, mwakabaye muvuga, if it's the Lord's will, if God wills, we will live and do this and that. Niba Imana ibishatse turi bukore iki n'iki. Hallelujah. 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 Aranje kubabwira icyangombwa cyo gukora mu buzima. After telling them the first important thing in their life, arababwira ngo mu mwanya wo kwibwira ibi, and he told them, instead of you saying this, mu mwanya wo kwibwira ngo Imana ibishaka, instead of saying if God will, tuzakora iki, dukora iki, we shall do this and this, ahubwo but you are boosting, muri kwiyemera, and then you are boosting in your arrogance, mukiyemera mu byirato byanyu, mu bwiyemezi bwawe. mu bwiyemezi bwanyu, And yet all such a boosting is an evil. kandi ubwo bwiyemezi bwose ni icyaha. Hallelujah. 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 Ku murongo uheruka aravuga ngo therefore, iyo ni indunduro, it's a conclusion. On the last verse, he concludes with therefore. Ni ukuvuga ngo ababwiye ibyo bagambirira gukora bibi, ababwiye ibyo bagakoze byiza, ababwiye ibyo barimo bakora, ababwiye none hati nimudakora ibyiza mbabwiye, kubera yuko umuntu uzi gukora icyiza ntagikore bimubereye icyaha. Mbarangiye icyiza mwakimitse mu buzima bwanyu, mbabwiye ibyo mwakabaye muhora mukora byiza, nimutabikora muzi neza ko ijambo rivuga ko uzi gukora icyiza ntagikore bimubereye icyaha. He first told them what the problem was, what they were living in, and he told them what they were supposed to live for. And after those two statements, he concluded telling them that now you know that if you don't do it, you are going to sin, or you will be sinning. Kumenya gukora icyiza ntugikore, If you know good and you don't do it, it's a sin. ni icyaha. Urumva muri iyi mirongo Paulo yababwiye imigambi yabo. Here James reminds them their plans. Ababwiye imigambi yabo arayibabuza, aravuga ngo mugambirira nabi. And he told them your plans are not good. Ibyo mu planninga n'ibyo mutekereza ntago birimo ubuzima. Your plans don't have life in Kubera them. yuko muraplaninga, ariko muraplaninga mwenyine, ufite ubuzima mutari hamwe nawe. You're planning, but you're leaving the owner of life out of your plans. Hallelujah. Hallelujah. Aranje arababwira ngo kubereka ko imigambi yanyu ari mibi, And he tried to remind them, now that I need to murimo show you that your plans muraplaninga are bad. ibyejo kandi ejo ntago muzi bizaba. You're planning for tomorrow and you don't know tomorrow. Icya kabiri, The second thing, icyo muplaningira ni ubuzima bumeze nk'igihu kigufi, What ni you're ikime, ni igihu gitwikira akanya gato ubundi kikeyuka. what you're planning, it's about life. And life is about vapor. Vapor perishes in a second. Muraplaninga, You plan imigambi y'ejo. You plan for tomorrow's. Icya mbere ntimuzi ejo ko muzaramuka. You don't know what tomorrow is. Icya kabiri, The second thing, muraplaningira ubuzima you're planning for life nkaho And- buhoraho, as life will always be there. kandi ubuzima bwacu bumeze nk'igihu gitamiriza
kanya gato ubundi kikeyo. And our life is like vapor or mist that perishes in a Nshuti zanjye second. bavandimwe, Brethren and friends, noneho nimureke iyo migambi yanyu may you stop those plans. cyangwa nimuyigambirire. Oh, have those plans. Ntabwo James hano yigeze abuza abantu gupuraninga. Here James is not limiting people to plan. Ntabwo akuraho planning. James isn't removing Ntabwo planning. akuraho gutekereza imbere. James doesn't remove Ariko icyo thinking ahead. discouraging ni ugutekereza imbere wenyine nyir'ubuzima utari hamwe nawe. But what James is discouraging is planning when you're leaving the owner of life Niyo mpamvu out of umurongo your wa 15 plans. uvuga ngo ubu ahubwo mwakabaye muvuga ngo. That's why on verse 15 he says, instead you would be saying, Imana nibikunda. instead you would ought to say, if Imana it is ni God's ibeshaho. will, if God gives me to live, Imana nibiri hamwe nanjye. if God is with me, Nzakora iki? I will do this. Nzakora iki? I will do this. Hallelujah. 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 Bwoko bw'Imana The children of God, kimwe na James n'ubu bwoko bw'Imana yabwiraga, as James telling the church of God, ni natwe uyu munsi ijambo ry'Imana ribwira, that's the same message God is trying to teach us right now. ni natwe tworero ry'uyu munsi. And we are the church of today. Ntabwo dukwiriye gufata ubuzima bw'uyu munsi We are not supposed to take life of today nk'aho ari ubuzima buri eternity, as life will be there forever. ahubwo dukwiriye kubutreatinga nk'igihu cyamuruka gato. Instead, we are supposed to treat life as something that will perish very soon. Kubufata nk'igihu cyamuruka gato rero, Taking life as a mist that can perish in a second, ntabwo wabishobora you won't do it uri wenyine, when you are alone, utari hamwe na nyir'ibihe. when you are not with the owner of time. Imana niyo nyir'ibihe. God is the owner of time. Imana niyo ifite ejo hazaza. God is the one who has Imana tomorrow. niyo ifite imyaka ya buri muntu yo kubaho. God is the one who is having the years of everyone. Aha rero biradukurira kudipendinga ku Mana iminsi yacu yo kubaho yo. Meaning here it removes us from, it takes us to depend on God all of our life. Niyo mpamvu uyu munsi tuganira ku ijambo cyo gudipendinga ku Mana. That's why we are discussing on the word or learning the word In of your depending on God. failures, depend on God. Mu ntege nkeya zawe yegera Imana. In your successes, Mu gutera imbere kwawe depend on God. yegera Imana. Instead of boosting in your successes, Mu mwanya wo kwiyemera mu gutera imbere kwawe, boost in Christ. iyemere muri Yesu. James yari arimo abwira itorero arikurura muri cya cyanditswe Pawulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo ntago nkirata ikindi kuko nta n'ikindi mfite, ahubwo ndirata umusaraba wa Kristo. Here James is teaching the same message like the one of Paul that wrote to Corinthians, where he said that instead of boasting, you boast in Christ Jesus. Mindset y'umuntu wakijijwe wese The mindset of everyone who is saved, ikwiriye kuva ku bintu, it's supposed to get out of material, ikava ku bantu, and it get out of people, ikava ku biri muri iyi si. it get out of what is in the Ubwo world. turavuga ibyo twakwayaringa hano muri iyi si kubw'ubuzima bwacu, We are meaning things that we acquire in this world part of life. ahubwo Instead, igafokasinga kuri nyir'ubuzima. instead you focus on the owner of life. Kubera yuko ubuzima n'ibyo tubushakira ni igihu gitamiriza gato cyareza kikeyo. Life and all things that come within life, Turabishaka. it's like a mist. Turabishaka iby'iki gihe, We look for them, ariko nk'uko ubuzima bwacu butamuruka nk'igihu niko nabyo bitamuruka. as our life is mist, that it appears for a short time, that same applies to the things that we have in this world. So Niyo mpamvu we have reasons dufite to depend on God. impamvu zo kwegamira Imana. Each and everybody Umuntu wese must, agomba, should, akwiriye
depend on God kwegamira Imana in our plans, mu nteguro zawe in zose, our endeavors, mu byifuzo byawe, in our successes, mu gutera imbere in kwawe, our failures. mu ntege nkeya zawe. God must be number one. Imana ikwiriye kuba iya mbere. Iyo Imana iretse ivuye ku mwanya wa mbere, If God is not your priority or in the first position, bidukuririra boosting in our arrogance. it leads you kwiyemera mu byirato byawe. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ikizakubwira umuntu wese udependinga ku Mana, But what will display to that person that leans on God? uzamusanga ari muri failures, You will find him in his failures, ariko Imana izaba ari iya mbere. but God will be the first. Numusanga yasucceedinze, And if you find him in his successful even in way, his successes, even mu gutera imbere kwe, God will continue to be number one. Imana iri bukomeze iya mbere. Hallelujah. 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 Aha rero James nibyo atwigisha natwe uyu munsi. This is what James is teaching us today. Hallelujah. Hallelujah. Aratwigisha ubuzima bwacu ko ari igihu gitamuruka gato. He is teaching us that life is about, it's like mist Aratwigisha that, yuko imigambi yacu idakwiriye kuba iyacu gusa, Imana itarimo. and he's showing us our plans shouldn't be our own plans, but God should be part of our plans. Aratwigisha yuko He's teaching us again icyo dukwiriye gukora cyose dukwiriye kwegamira Imana, tukayibwira ngo Mana ibi ngibi bimfashemo mbigereho. that whatever we are to do, we are supposed to trust in God, saying, God, what I'm doing, I am requesting you to be with Icya me. mbere James yashakaga kubabwira ku buzima, The first thing that James was teaching about life is this. yashakaga kubabwira ngo ntimubeho He's teaching them muri that ubu your buzima living, bumeze nk'igihu, your living shouldn't be like a nkaho mist mwageze mu buzima bw'iteka mwe. as you are living forever. Mu mibereho yanyu Your living, mwibuke yuko ubuzima mubayeho ari igihu gitamuruka. you should know that life is like a mist Nyamara that appears imbere for a hari while ubuzima and perishes. budutegereje bwo kubaho iteka. And in future there is the life that will Ubu be forever. buzima rero bw'igihu kibitamuruka This life that is like a mist ntabwo that bukwiriye perishes, kubabwaho nk'aho ari ubuzima wagezemo iteka we are not ryose. supposed to live in it as we are living Hanyuma forever. ibyabwo biguhindukira ibyirato, kandi uwo wakwirasa witeka wamutaye. And you boast in this short life instead of boasting on that person who would give you Kwirata foreverness. kwacu kuri imbere bene data, Our boasting is in future. kandi iyo ushaka kukugeraho And if you want to reach in that boasting, wimenyereza kwirata muri iki gihe wirata. Uwirata wese yirate kwaza Uwiteka. meaning teach yourself to boast in Christ Jesus, in God who will give you the future. James yandikiye itorero ryo ririmo bene wabo cyane bamurushaga, James tried to write to those people who were baje his bashaka brothers and gukandagira sisters. abakene babarimo no gushaka amazina. They came in church and wanted to praise them, and he told them, brethren, Mushyiremo ka bureke, you put a break. mushyiremo ka feri, You put a break. muvuye hanze. You're from outside. Ndabyemera. Yes, I know. Imitekerezo yo hanze y'inzu y'Imana nuko You're imeze. thinking of the world is that Bakwakirira far. kubera izina ufite, You want the name. bakurebera ku mafaranga, You want the money. bakurebera ku mwanya They wocupayinze. see you through the position Ariko of standing hanze ni in. hanze, inzu y'Imana si uko bayinjiramo. Out is out, but in church it's Kubera different. yuko ubwo Because- buzima wiratana ugashyira imbere. Because that life that you boast Icya mbere on, ni igihu gitamuruka. it's like a mist that Icya kabiri nawe vapors. urirata ariko ejo ntabwo uzi ko uzaba uriho. You boast and tomorrow you Icya don't know if you will be Imana there. niyo izi ejo hawe. The third thing, God is the one who knows your tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Iyo myirato rero Your boasting, irenze kuba ubusa gusa, it's nothing. ahubwo ni icyaha ku It's Mana. even a sin before It's a God. sin. Ni You icyaha. are sinning against Uri your God. gucumura imbere You are y'Imana. sinning against who knows your tomorrow. Uri gucumura You are imbere sinning y'uwo against who uzejo. gave you life. Uri gucumura imbere y'uwo waguhaye ubuzima. Hallelujah. 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 Ibyo mubireke, May you stop that. ahubwo ibyo ukora byose And all that you're doing,
bazi Imana, ask menya God, ubushake bw'Imana, know His plan and menya ejo will, kuko ejo hari mu biganza bye. know what He's thinking about tomorrow. Wipuraningira ejo nk'aho uhazi, Don't plan like you know ahubwo tomorrow, hapuraningira wabanje kwegamira uwuhazi. but plan when you're leaning to the one who knows tomorrow. z'ejo Your plans of tomorrow, zishyire ku rupapuro, put them on a ariko paper, wabanje kwegamira uwufite ejo but after hawe. leaning on the one who knows tomorrow, Nuzishyiraho utamwegamiye, if you put your plans on a ubuzima paper bwawe minus bumeze nk'igihu God, cyamuruka. it's like a mist. Ejo hawe ntabwo uhazi, You don't know ejo tomorrow. hazagutera kwirata, Your tomorrow ariko may uko make you kwirata to no boasting, kubusa, but that boasting kandi is ntabwo ari nothing, ukubusa gusa, and it's nothing ahubwo only, kuzakubera icyaha ku but muremyi it will wawe. lead you to sin to the Creator. Stop sinning against your creator. Reka gucumura imbere y'uwakuremye. Hallelujah. 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 Ubuzima Life tubayeho that we live, buri short cyane, it's very short. Ni bugufi. ni bugufi. It's very short. Bibiliya irabugeranya nk'igihu gitamiriza. The Bible is comparing it as a mist that appears for a while and vanishes. Hawe. Hallelujah. Hallelujah. Ariko iyo ikintu ari kigufi, When something is very short, ni ukuvuga ngo ikirekire kiba gihari. meaning there is a long thing, Ni ukuvuga ngo Pawulo, Meaning- James, meaning Yakobo, yashatse kubigisha ku buzima. he was trying to teach them life, Ababwira ubuzima bw'iki gihe, and he told them the life but of he was now, referring or comparing it with eternal life. Yakobo ababwira ibi ngibi yababwiraga iby'igihe gitoya, ariko ashaka no kubereka mu mwihisho y'ibintu by'igihe kirekire. Yaberekaga ubuzima bugufi, He was showing them a short life, abugereranya n'ubuzima bw'igihe but kirekire. comparing it within the life that will be Abereka yuko forever. ubuzima bw'iki gihe, And he was telling them the life of now, ibyirato byabwo you're boasting now, ni amazina, it's just names, ni ubutunzi, it's just worth, ni umwanya, it's time, ni isi birebaho. it's world things. Ariko ubuzima bw'igihe kirekire, But the long life, ubwiratamo yirata kwa Imana. to the one who boasts Kandi that kumenya he knows Imana God, ni ukuyegamira. and knowing God is You leaning depend on on him. God in order to know God. Uwegamira Imana iteka ryose kuko uyizi. Ntabwo wayimenya mutagendanye. You won't know Ntabwo God when you wayimenya don't walk with mutaganiriye. him. You won't know Ntabwo God when you don't wayimenya discuss with him. utayegamiye. You don't know God when you don't lean yaretse on him. kukubera inkingi wegamira muri iyi si, He will become your pillar to ntabwo stand wabuze on. Imana. You don't know God. Hallelujah. 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 Depending on God Kwegamira Imana, bivuze yuko it means wowe n'ibyawe you and your belongings, niyo ibigize. He is the one that takes control of it. Warabiyiragije, He is the leader. warabiyeguriye, You have given them to ni him. controlling ubuzima bwawe. Niwe, He's the controller of your life. In control of your life. Niwe utwara You are ibyawe never byose. in control of your life. Ntabwo ari wowe utwara ubuzima bwawe. But God is the one who controls your life. Imana niyo iyobora ubuzima Icyo bwawe. nicyo bivuze kwegamira Imana. That's what we call leaning on God. Failure to depend on God, Kunanirwa kwegamira Imana, failure to be controlled by God, kunanirwa kwiyegurira Imana, means that bivuze there is something else that you are depending on. hari ikindi runaka There uwegamiye. is something else that you are controlled by. Hari ikintu runaka kitwaye ubuzima bwawe, kiyoboye ubuzima bwawe. Nta muntu ubaho ntahari. There is no one that Nta lives muntu ubaho from, ntahari. there is no one that lives Eliza, urajya mu ruhande rwo kwegamira Imana, one. You may choose to go on the side of God, cyangwa urajya mu ruhande rwo kwegamira ibindi bitari Imana. or you go on the side of Ariko nta other God. muntu uri aho ngaho udafite icyo yegamiye. But there is no one that is an Imana island. yabiremye nkana. God created it Imana yaremye intentionally. umutima w'umuntu, God created the heart of ugomba a kugira man. icyo wegamira. When that heart has something to Ugomba lean on, kugira icyo wishingikiriza. when that heart has something to stand Iyo on, twamenye Kristo, if we get to know Christ, tuba twavuye muri mindset yegamira ibindi bitari we are Kristo. out of the mindset of Ahubwo leaning on other Kristo things. aradushorera, But Christ is leading us, akatujyana mu kuri, and He takes us on the truth, kutwereka icyo Imana yaturemeye. and the truth is the one that leading us to what God created us for.
And God created us to yaremye lean on imitima Him. yacu kugira ngo ibeshweho nayo. God created our hearts to lean on God. Hallelujah. 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 Iyo tunaniwe kwegamira Imana, If we fail to lean on God, umuntu wese udahigamiye Imana anyone who doesn't lean on God, ntabwo abuze ikindi yegamiye. he doesn't have Iyo nothing to lean utariyegamira, on. Maybe he's leaning on, iyo izayegamira umuryango we, or he's leaning on his family, yegamira abana be, he's leaning on his yegamira uwo children, bashakanye, he's leaning on his spouse, yegamira ubutunzi, he's leaning on yegamira work, amashuri, he's leaning on his yegamira education. ikindi kintu icyo ari cyo cyose. He might be having Nta something muntu uri he's hagati leaning on. ntacyo yegamiye. There is no one that is an iron in life. Nibyo James yandikiraga bano bantu. That's why James is Aravuga writing ati, to "Mushyire them. hasi ibirenge." And he's saying, put Nubwo muri your feet abakire, down. Though you're rich, nubwo mukomeye, though you're strong, ariko ibyo mwiratana mubanze mu bisuzume. but what you're boasting in, may you first Muricara evaluate it. mukavuga ngo ejo mu gitondo tuzazinduka tujye mu mujyi w'Iburuna, You say that tomorrow morning we shall wake up and go in this kandi city. tuzagura tunagurishe dukore inyungu nyinshi. We shall carry out business and make money. Arababwira ati bene ibyo byirato ni iby'ubusa. And he's telling them that Ariko such ibyo a byirato boasting bitekereza is- wabanje kumenya icyo ubuzima ari cyo. is nothing. Do you do that when you have thought of life what it Dore is? icyo ubuzima ari cyo. This is what life is. It's a vapor Ni igihu that appears for a kigaragara little time igihe gitoya and then vanishes away. kigashiraho iteka. That's the life. That's what life is. Biratwigisha iki? What does this teach us? Twe gupuraningira ubuzima bw'iki gihe nk'aho ari ubuzima bw'iteka. Let us not plan of life as life is. Mureke forever. tugereranye ubuzima dutuyemo uyu munsi Let us compare that with the life that we're living in, n'ubuzima tuzaturamo iteka, with the life that we shall live hanyuma forever. duhitemo Then we choose. ushaka gutura mu bw'iteka, To the one who wants to live ubuzima bwe within bwose yegamira forever, Imana. he will always lean on God forever. Ushaka kutagerayo, But to that person who doesn't want to reach in that life, someone who will miss that eternal life umuntu utazagera mu buzima bw'iteka, will fail to depend on God, nuko aba yananiwe kwegamira will look Imana. something to depend on Aba yashatse ikindi rather akacyegamira than depending on God. mu mwanya wo kwegamira Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ubuzima bw'iki gihe The life of today, budefininzwe n'imitekerereze ivuga ngo ndihagije, it is defined by the life of saying that I'm enough for ibyo myself. ntunze birampagije, What I own is enough. ibizengurutse byose nashoyemo What birampagije, is surrounding me is enough. no need for help. Nta bufasha nkeneye. Ariko ubuzima bw'igihe kizaza But to the life that will be in budushyira future, muri vulnerability, budushyira mu kubaho ubuzima butwereka we are nothing, it shows us yuko twebwe ntacyo turi cyo. we are something Icyo turi cyo ni iki? when we are added to Christ. Icyo turi cyo ni igihe Yesu atongeweho cyangwa Atwiyunzeho akaturema, and Christ is added on us and we are again born again. adahari. Minus Jesus Christ. Kandi Yesu nawe ntabwo ajya yiyunga ku muntu ugishoboye. And actually Jesus isn't added on someone Iyo umuntu who akivuga feels ngo that he's. ndashoboye, If you say that you are iyo enough, umuntu akivuga ngo njye ndibeshaho, if you say that I can live Yesu for abahagarara hari myself, akakureberera. Christ will be there saying, Kugeza hari ibyo mu mibare bitaga differentiation, there is what we call differentiation. ibyo baguhaga function ukayiriducinga until it comes to zero. A function ni ukuvuga baguhaga a function ne elements zabaga ziteranyijwe kugira ngo ikintu kibeho, ariko hari igihe bakubazaga ngo yigabanyure mpaka iyi function ibaye zero. Ndiwe n'ibyo ntunze n'ibyanjye binzengurutse, ariko iyo Kristo ashaka guhindura ubuzima bwanjye ansaba yuko nongera nkiriducinga ibyo niremyemo nkagera kuri zero nkahinduka ubusa, Kristo akaza. Amen. In mathematics, we have what we call differentiation. When they give you a big function and you reduce to zero,
That same applies to Jesus Christ. When Jesus Christ comes to your life, he wants you to first be depreciated, to be zeal for him to be in your life. Yourself. So that you No depreciate one yourself will to be zeal. differentiate you. Na n'umwe It's you ubanza yourself kugabanya. who will differentiate. Uwo ubanza kugabanyuka Urigabanya. ubwawe. Ukavuga uti inka zanjye ni ubusa, amabanki yanjye, konti zanjye ni ubusa, amashuri yanjye ni ubusa, ubusore bwanjye ni ubusa, ibyanjye byose ni ubusa, ngaho ngwino Kristo ngira umuntu. Amen. You first depreciate yourself when you're saying, my studies is nothing, my worth is nothing, my children is nothing, my wife is nothing. Then it's when you say that Christ come in my life. Icyo gihe rero Then at that time, nibwo butangiye kwegamira Imana. that's what we call the real leaning on God. Hallelujah. 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 Ku ngingo ya kabiri ivuga if the Lord wills. On the third point, Ubwa mbere Paulo yeretse bari abantu ubuzima icyo ari cyo. the first thing James was showing them what life is, Abereka n'ibyo bapuraninga muri buriya buzima ko ari ubusa. and he showed them that what they were planning is just nothing. Anabereka yuko gukomeza kubikora ahubwo si n'ubusa gusa ahubwo barimo barakora icyaha. And he showed them actually if they continue doing that, it's even evil and Noneho sin. abashyira ku ngingo ya kabiri ivuga ngo ahubwo ni mupuraninga mukavuga mujye muvuga ngo if the Lord wills And I he, will do this and this. and he continued on in the second point when he was telling them that you should be saying that if God wills, I will do this and this. Bivuze iki mu byo navugaga? What does this mean in what I have said? Hejuru byangiraga uwo ndiwe. In the first point, it was about me. Hepfo aha muri iyi ngingo ya kabiri ngiye biranya ku wo ndiwe kugira ngo Kristo abe uwo ari we muri njyewe. But on the second point, it removes me out of me and Christ comes in me. Aho niyo mpamvu James yavuze ngo mujye muvuga ngo Imana niba ibishaka. And that's the reason why James says Ku that you bushake should be bw'Imana. saying that if God wills, within the willing of Ejo God, nzakora iki n'iki. tomorrow I will do this and Ntabwo this. ari ku bushake bwanjye. It isn't about my will. Ntabwo ari kuri njye gusa. It isn't about me. Ahubwo natekereje hanyuma mbiha Imana ya yindi negamiye ndavuga ngo Mana nubishaka ejo nzakora iki n'iki. But it would be me planning and I bring it before God and I say, if God wills, I will do this and this. Ibi rero This bivuze gupuraninga means if you're planning, ariko ugapuraninga bikurikije ubushake bw'Imana. meaning if you're planning, you plan it in God's will. Ukurikiza inzira ijambo ry'Imana riguhaye. Meaning your planning should go in line with what the word of God Icyo says. Imana yavuze. What did God say? Icyo Imana yavuze kuri wowe. What did God say to your Icyo life? Imana irimo ivuga kuri What wowe. is God saying to Uyu your life? munsi Imana iravugana nanjye iki? What God is saying to Imigambi me right y'Imana now? n'ubushake bw'Imana kuri njye ni What are ubuhe? the plans and what is the will of Hanyuma God numara unto me? kubimenya bishyire ku rupapuro. After getting to know that, write it on the Numvise paper. ijwi ryawe. I've heard the voice Ndumva of icyo God. uvugana nanjye. I've heard Ndumva you. icyo ushaka. I know what you want from me. Mana ndi hamwe nawe ejo uzabikora. God, tomorrow you will be with me. Wibuke ko twiga kudipendinga ku Mana. Remember, we are learning to depend on God. Hallelujah. 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 Your arrogance cya gatatu umurongo wa 15. Ibyirato byawe. Mbere yababuzaga ibyo bagambirira. First, he was stopping them, their plans. Ubwa kabiri aberetse ibyo bakwiriye kugambirira. And the second thing, he showed them what they should be Bakwiriye planning. kugambirira ariko bakagambirira mu bushake bw'Imana. They should plan, but plan in the will Bakwiriye of kugira God. ibitekerezo ariko ibyo bitekerezo bikava mu mutima wubaha Imana. They should be having thoughts, but the thoughts should be coming in the heart of God. Mu buzima bwose In the life we live, nta na kamwe usizeyo. when you are not Imigambi living on yacu anything, ikwiriye kuba ikomoka mu mutima wiwe. our plan should be coming in the heart of God. Hanyuma icyakane their arrogance. Then the fourth thing, ibyirato Noneho byabo. arimo arababuza ubuzima bariho.
He is denying them the life they're living. You are boosting. Ibyirato byawe. And yet you are boosting in your arrogance. Uriyemera kandi ukiyemera mu byirato byawe. Ibyo byirato, it's in vain. That arrogance is in vain. Kandi noneho ni n'icyaha. And that arrogance is sin or evil before Kubera God. icyo ari icyaha, Why is it sin? wananiwe kwegamira Imana, You failed to lean on God wegamira izina ryawe, and you leaned on your name. wegamira ubutunzi bwawe, You leaned on your word. wegamira icyubahiro cyawe, You leaned on your wegamira status. ubutunzi bwawe, You leaned on your wegamira word. amashuri yawe, You leaned on your wegamira education. successes zawe, You leaned on your wegamira ibyo success. wagezeho. You leaned on what you have Ibyo done. byahindutse Imana mu cyimbo cyiza. And that became God to you. Why it's a sin. Niyo mpamvu ari icyaha. Wimuye Imana, You replaced God wiyimikamo ibindi bitari Imana. and you replaced them with other things. Imana iyo ibibona, When God is saying that, ibibona nk'ibigirwamana mu buzima He bwawe. saw them, He sees them as Ibibona idols. nk'ibyahindutse Imana mu cyimbo He cy'Imana. sees them as idols like God to That's you. why it's a sin. Niyo mpamvu ari You are icyaha. sinning against your God. Uri gucumura imbere y'Imana. Arimo arabibabuza. And James is trying to stop them. Hallelujah. 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 Arimo ijambo nyamukuru rindi arimo ababwira. The word that is important that he's trying to show them, Arababuza ibyirato byabo. he's trying to stop them. the Arababuza arrogance. ibyo begamiye. He's trying to stop them to what they're leaning on. Arabatesha kwegamira And he's stopping them ibitari ibyo kwegamira. with things that are not supposed to be leaned on. Ibyo begamiye by'iki gihe To what they were leaning on that time, bihwanye n'ubuzima bw'igicucu kiyeyuka gato. it's like a shadow that perishes a short period of time. Nabyo ucaho bifite akanya gato bikabura. And it perishes within a while. Hallelujah. 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 Yari arimo abakura mu buzima bw'igihe gito, Meaning he was trying to remove them out of a short life abashyira mu gihe cy'igihe cyose. and take them to a life that is for a long time. Ababujije imigambi mibi, He's stopping them long plans. ababujije ibyirato bibi, He's stopping them a wrong boasting. abarangiye imipango myiza, plans nziza, He's directing them to the good aho plan, zishingira, to where they're supposed to be best. zishingira mu They are- kwegamira Imana. They are best on leaning on Kandi icyo God. ugiye gukora cyose ukavuga uti Imana n'ubu ubishaka mu And bushake in bwawe, all that you will be doing, you will be saying, in nundamutsaho God's will, bugacya if you give me tomorrow, nzakora iki? I will do this. Mana ejo nibucya nzakora iki? God, if tomorrow be there for me, I will do this. Hallelujah. 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 Icya kane, The fourth thing, akonkurudinga abereka, he concludes showing them, arabata imberetse ibyiza. and he says that I've showed you good things. Mberetse yuko imigambi mwari mufite ari mibi. I showed you that your plans are bad. Mberetse yuko mukwiriye kugira imigambi myiza. Showed you that you're supposed to have good Kandi imigambi plans. myiza And those ni good ukumenya plans, ubushake bw'Imana. it's knowing the will Kandi of kumenya God. ubushake bw'Imana And knowing the will of God, kubera yuko wayegamiye. you know the will of God because you have leaned on Him. Uyihindura inshuti. And you make Him His friend. Uyihindura ukuri hafi. And you make Him His close person. Uyihindura ufite icyo ari cyo mu buzima bwawe. And you make Him the important Ubwo person to nibwo you. umenya icyejo hahatse. That's what you will know what tomorrow Icyejo comes hazaba with. mu kana ntago wakibwira keretse ugikuye ku waharemye. What comes tomorrow, you will get it to the one who created Uwaharemye tomorrow. rero ni Imana, The creator of tomorrow is God. kandi ejo hiteka hahoraho hafitwe n'Imana. And tomorrow forever is in the Niyidapfa hands of God. niyihoraho. He's the one that doesn't die Ubuzima and who will live dukorera forever. tukiratana burashira.
our life perishes, ariko Imana ihoraho iteka. but God is forever. Niba ushaka kubaho iteka rero, If you want to live forever, wegamira uwubaho iteka. you lean to that person who is forever. Arangira arababwira ati ibyo ndabibigishije. And James tells them that I have taught you that. Icyanyuma rero, The last thing is this: uzi gukora icyiza to one who knows what to do good ntagikore, and doesn't do good, kimubereye icyaha. that's evil and sin. Reka ndihanganire wenda ntimwari muzi ibyo mwakoraga. Maybe let us say that Ni you kimwe did n'uko wavuga gutyo. you never Ibyo knew what you're ntiyabivuze. doing. James didn't say that. Ariko mu nyigisho zanjye, But in my teaching, mu ireta mbandikiye, in the letter mu I've brought rwandiko to you, mbandikiye, in this letter mberetse I've brought icyiza to you, icyo ari cyo. I've shown you what is good. Icyiza The good is ni this. icyo kuvuga ngo Imana nibishaka. It's saying that if God wills, kumvuga ivuga ngo ejo nzagira runaka, nzagura, nzagurisha, nzakora inyungu kandi nzunguka, nzabaho neza, nzajya, ibyo mubireke, ahubwo mukore muvuga ngo Imana nibishaka ejo nzakora. statements of saying tomorrow I will do this, tomorrow I will sell this, tomorrow I will get profit, doesn't have any meaning. But instead you should be saying, if God will, I will do this and I will do this. Ntabwo ari aha gusa yabikuye James, It's not on this passage that iki James yari is yanditse ahantu, James had already yaha, wrote before here, yaranditse aravuga ngo idini nzima. and he said that Abasomyi babiri aho hantu murahazi, he said that the right aravuga ngo religion is idini this. nzima ngiyi The right religion is this. ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi. It's helping the orphans and the widow. Mbere yaha, Before here, iyi text ntabwo iri yonyine, nababwiye ngo ikozwe n'igitabo cya James cyose, this text or passage isn't hanging alone, but it connects ariko with igitabo the cya whole James book. cyose cyari gukosora ibintu bijyanye n'imibanire, n'imibereho, n'imitegekere. But the book of James was trying to teach the social, the economic, and politic life. Hallelujah. Hallelujah. Aha rero, who knows to do good Uzi gukora icyiza and he doesn't do it, ntagikore it's a sin. ni icyaha. Ibi ubundi turandikiwe muri Bibiliya. We have a lot that we have in the Bible. Ntugasambane, Don't fornicate. ntukibe, Don't steal. ntukice. Don't kill. Ibyo byaha byafishe hariya biri hariya birakubwira ngo ntugakore iki. All of those sins are printed somewhere and they are showing you don't do this. Ariko James hano yazanye urundi ruhande rwa abantu b'Imana bacumuriramo kandi batazi ko bacumuye. But here James is showing the way of sinning, but when you don't know that you're sinning. Hari ibyo bita commission sin, Hari ibyaha committed. Commission bikorwa. irava muri committed, Hari ibyaha ukora nkana. kuko wabikoze kandi urabizi. Kuko wabikoze urabizi. You know them. Urazi ko ari icyaha cyo gusambana. You know that it's fornication. Hari igihe rero barokore tudakora ibyo byaha, There are some times when we don't do those ariko sins, tugakora ikindi cyaha cyo bita omission. dukakora ibindi. You omitted sin, icyaha kirengagijwe. Wasimbutse ikintu cyiza urakireka, urabyumva. Yes. Sinasambanye sinibye, ariko biri rambwira ngo be humble, be gentle, create peace among other people. Nahagera nje sinkuriyetinge y'amahoro, simbe humble, kandi nzi ko Bibiliya yanyigishe ngo be humble, ariko sinabaye humble. Muranyumva? Yes. Fasha imfubyi, Help orphans. fasha abakene, Help the poor. fasha mwene so wananiwe, Help a brothering that has jya failed. gusura umurwayi Go to mu visit bitaro, the sick in the hospitals. jya gusengera umurwayi mu rugo. Go to pray for the sick at the homes. Niba ntagiye gusengera umurwayi, umutima wanjye urambwira ko nakoze icyaha.
If I don't go to pray for the sick, will my nzashaka heart izindi tell me that mpamvu it's sin? ariko icyo yakobo I will avuga get ngo uzi reasons. gukora icyiza ntagikore But James is reminding us that if you're not doing ni urundi good, ruhande rwo bita omission sin ni icyaha ni ikintu wirengagiza gukora wirengagiza. cyiza It's when you ignore a good thing kandi ugasigara mu buzima ubona ntacyo wakoze nta wasambanye and n'ibindi. you are in a life but you don't sin around ariko you. waretse gukora ubushake bw'Imana. But you Hahandi have ababwanyi failed to God do the will. will of God. niba ijambo ry'Imana ari kubwira ngo gira neza If the word of God says that do good ntugire neza and you don't do good, nzashyira mu mahoro mvuge ngo sinsambana siniba sinica si in me ariko I will say ushobora gukora icyaha I don't cyo fornicate, I don't kutagira do neza this, I kandi don't Bibiliya do this. yasabye kugira neza. But I may fail to do good when the Bible tells me to do good. When you have an opportunity Igihe ufite amahirwe, and you have a time, ufite n'igihe, exercise what God tells you. gerageza gukora ibyo Imana ikubwira. Hallelujah. Hallelujah. Iyo utagikoze rero, If you fail to do that good, aha niho James arimo abwira bene wabo. that's where James is Ni writing nkaho to his yakabibukira brothers ati and hano sisters. mwebwe muraje mufite amazina, mufite amafaranga, mufite ubuzima, itorero rikwiriyemo abakene, aho kubafasha no kubagirira neza murabaopuresinga, murabakandamiza, murabakandagira hejuru, murumva ari nta bantu babarimo. Here it's James is trying to show them, yes, you're rich, you're from outside, you have come in the church. But instead of oppressing them, instead of helping them, you're oppressing them. Ngibyo ibintu bine dukura muri iriya text itwigisha. These are the 4 things that we'll learn in the passage we read. Hallelujah. 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 Muranyumva? Are you getting me? Are we together? Are we together? Okay. If we are together, Niba turi kumwe. icyambere The first thing is this. iyi text dusigamo. What this text Buri muntu wese akwiye live in gutekereza. us, that everyone is supposed to think of. Know your life. Menya ubuzima Know bwawe. the meaning of your life. Menya icyo ubuzima bwawe How buvuze. long it is. Ese bungana gute? Ese wabukoramo iki? What can you do in this life? Ese wabwiratiramo? Can you boast in this life? Ubuzima bwacu ni igihu. Our life is a mist and it perishes in a second. Icyakabiri. The second thing we learn, Mu buzima buto bugufi. in this short life we live in, Ukwiriye kugarukirwa n'Imana gusa. it's supposed to be dependent on God. Imigambi yacu, Our plans, ibyo twibwira, our saying or what we think, bidependinge ku Mana kuko natwe twabanje kudependinga ku Mana. let depend on God because we depend on God. Icyagatatu. The third thing, Ibyo twiratana n'ubusa. what we boast in is nothing. Successes zacu, Our success, amafaranga yacu, amashuri yacu, our money, education, children, ubutunzi bwacu wealth. ntabwo ari ubwo kwegamira. It's not supposed we are supposed to lean on. Hari uwo kwegamira. We are supposed to lean on someone. Icyakane. The fourth thing, Uzi gukora icyiza gikore. to the one who knows to do good, let him do that good thing. Ibyo bintu bine nibyo James yabwiraga riratori. These are the 4 things that James was telling to the Ariko church. natwe dusoza As us winding up the dusomye service, rino jambo nuko tumaze kurisobanura. and after reading this chapter and learned about it, We have reasons. dufite impamvu. We have reasons. Dufite impamvu. Everybody has a reason. Umuntu wese afite impamvu. Even reason is not a reason. Ni impamvu ni impamvu nyinshi, si impamvu For imwe. depending on God. Kwegamira Imana. Twese All of us, dukwiriye kwegamira Imana. we are supposed to lean on God. Izi mpamvu murazizi? These many reasons, do you know them? Tuzikura muri iyi text. When we are getting them in this text, Icyambere the first reason dukwiriye kwegamira Imana. why we are supposed to lean on God, Ntawuzi ejo.
There is no one that knows tomorrow. We do not know Tomorrow. what will happen tomorrow. Ntabwo tuzi ibizaba ejo. Imana yonyine niyo ibizi. It's only God who knows tomorrow. Icya kabiri, The second thing. our life Ubuzima bwacu is a vapor, ni igihu ni igihu. gishira. Ntabwo wabwirataramo, You can't boast in it. ntiwabwiratiramo. You can't boast in it. Icya gatatu, The third thing. it appears for a little time Kibaho igihe gito and then vanishes away. kigashira. Ni igihu It's a mist ariko ntigihoraho. and it Nko doesn't. guhumbya It's kiba cyatamurutse in the cyane. brink of an eye. It perishes. Icya gatatu, icya kane cyatuma twegamira Imana. The fourth thing why we are supposed to lean on God. Our life Ubuzima bwacu is under the control of God. buri munsi y'ugutwagwa n'Uwiteka no kuyoborwa Ntabwo ufite n'Uwiteka. imbaraga zo gukontorora ubuzima bwawe. You don't have the reason of Nta n'undi control of your life. wagukontorora ubuzima And there is no one else who can keretse iyo control mu their ijuru life yaburemye rather yonyine. than the one who is above the Creator. Ikindi cyatuma twegamira Imana, The fifth thing why what we makes us boast lean on in- God. Ibyo twiyemeramo, it's also nothing. ibyo twiyemeramo nabyo ni ubusa. It vanishes Nabyo birashira as our life vanishes. nk'uko ubuzima bwacu nabwo bushira. Nta kindi rero wakwegamira. There is nothing you can lean on. Nta kintu kiri muri iyi si wakwegamira. There is nothing in this world we can lean on. Amashuri se, It's your education. abanyabwenge barapfa. The educated die. Amafaranga se Money, arashira. it perishes. Gukomera se, Is it being iyo strong? urupfu ruje n'ibihangange birapfa. Great die too. Nta kiri muri iyi si twakwegamira. There is nothing in this world we can lean on. Icya nyuma, The last one, we should know the truth, dukwiye kumenya ukuri, and this truth kandi uku kuri shall set us free. niko kuzatubohora. Ukuri kuri ku Mana. And the truth is in Iyo ni God. impamvu ikomeye That's the igomba great kudutera reason kwegamira Imana. why we are supposed Imana to lean niyo on kuri. God. God is the Kandi truth, ukuri gufitwe n'Imana. and the truth is in the hands of God. Wegamiye Imana amenya ukuri. And the one who leans on God Kandi knows uko the kuri truth. kuramubatura And by'ukuri. that truth sets someone free. Hallelujah. Hallelujah. Iyo uyu muntu yegamiye Imana, If a person leans on God, bivuze ko ukuri kuza muri we, it says that the truth comes in that person, kandi kuvuye mu kuri, and it is from the truth kandi itself, ukuri ni Kristo. and the truth is Christ. Kuko yavuze ngo Jesus. ni njye kuri, Because Christ ni said njye that nzira I'm the n'ukuri truth, n'ubugingo. that I'm the way, the right way, the truth, and the life. Ubwo iyo tumenya ukuri, Meaning, if we get to know the truth, ukuri gusubiza ibi byo haruguru byose. the truth gets to solve Ukuri all of the kutubwira things. ubuzima icyo ari cyo. The truth tells us what life is. Ukuri kutubwira ibyiri muri ubu buzima ibyo ari byo. The truth tells us what the meaning of Ukuri life. kutubwira yuko hari ubuzima bw'iteka. The truth teaches us that there is a Uku future life. kuri kutubwira yuko amaso yacu ava mu by'iki gihe agahanga iby'iteka. The truth teaches us to get out of the world and we stick in what Ukuri will be kutubwira there. yuko aha si iwacu. The truth will teach us that this is not our home. Dufite a permanent home. Dufite iwacu hiteka. Hahoraho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ubwo tuhafite, Now that we have a permanent home, tuhakuye mu kuri, that we have learnt it from the truth, kandi ukuri ari uwo twegamiye, and the truth is where we have leaned ni on, ukuvuga ngo ukuri kose kuzaza muri wowe meaning the whole truth will come into bitewe you. n'uko wegamiye ukuri. It will depend on how you lean on the truth. Dufite impamvu zo kwegamira Imana. We have a great reason to lean on Bene God. data bavandimwe nsoza, Brethrens and friends, Umuto, as I'm umukuru, concluding, to the young and abankurikiranye old, to n'abazankurikirana, the ones that are following and the ones that will follow nanjye after, ndavuga nka Yakobo, I tell you as ibyo I'm twiratana like James, byose ni ubusa. to what we boast in is Ni nothing. ubusa. Is nothing. Ukwiriye kwiratwa
n'imana yonyine to the one whom we are supposed to boast in is kwegamira God iby'isi only. ariko bimeze nk'ibikenyeri To what we lean on this world is something that ubwo perishes. ubuzima ari igihweyihweyi Now that life is like something ubuzima that bukaba perishes, bushira vuba and it perishes in a second. ubuzima ukabubona akanya gato ubundi ukabubura Life comes today, tomorrow, ubwo no ibi life. burimo nabyo ari ibikenyeri What you're in is just rubbish. ubwo imana ariyo ifite ukuri kandi akaba ari nayo kwemeza And God is the one with the truth, and is the one who muhitemo reminds icyo us. mwegamira bene data You nanjye choose kavuge nka between those Yeshuwa two things. muhitemo icyo mwegamira Choose. nababwiye ntangira yuko nta muntu utagira aho yegamira I told you in the beginning that there is no one that imana leans on yaturemye nothing. nkana yuko buri muntu agira icyo yegamira God created us intention in a way that there is gishobora something kuba ari leaning on. ukuri wegamiye imana You may be leaning on God, gishobora who kuba ari is your ibinyoma truth, wegamiye ibitari imana or you may be leaning on ariko nta muntu lie. utagira icyo yegamira There is no one that is an island that doesn't lean on anything. nta muntu utagira icyo yegamira There is no one that leans on nothing. ijambo rero dushoje The word that we end with riratubwira is teaching us kwegamira imana yonyine to lean on God. niyizi byose He knows all things. nibabarira ibyaha byacu He forgives our sins. niyizi intege nke zacu He knows our weaknesses. niyizi amarira yacu He knows our izi pain and ubukene pride. bwacu He knows our poverty. izi kubabara He kwacu knows our pain. izi ibyo ducamo He knows what we are passing through. izi ibikomera n'ibisebe mu mitima yacu He knows what is hard. niyo yonyine yo kwegamirwa He's the only one. niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuguhoza amarira He's the one that is having niyo the yonyine ability yagira to stop ikikumarira crying. He's the one who can niyo help you. yonyine yakubwira ejo hazaza He's the one who can tell you niyo tomorrow. yakubwira uko ejo He's buzacya the one who can niyo tell you what tomorrow will yakubwira come uko ejo with. bizaba bimeze He's the one who will tell you what tomorrow will be. imigambi yacu yose tuyishyire mu mana Let our plans be dupuraninge also ariko dupuraningire mu mana God. Let us plan, but we plan in God. twiyambure ibidutera kwirata Let us take away what makes us. twiyambure ibidutera arrogance Let us take out what makes ibyo us twiratiramo arrogant. bindi bitari imana byose bisohoke To anything that we boast bive in, mu let it mitima get yacu out of bigende us. Let it get out of imana our heart. yonyine aba ariyo Let yiratwa only God be the one to uwirata boast yirate in. kwaza Let imana the one who is uwirata boasting yirata gold. uwiteka Let wenyine the one who is boasting ushyira imbere gold. ashyira imbere Let imana the one who is putting in yesu front niwe ukwiriye put God in kudufatira front. icyimbo Let Jesus be the yesu one niwe to take ukwiriye the Lord for gukurikirwa us. Jesus is the one yesu to niwe follow. ukwiriye gushingura tugashinga Jesus is the ahashinguye only one who is supposed Yewe to step out and nakwiyobya. step in. For us, we can get imigambi lost. yanjye yanyobya Our plans can get imigambi us y'abantu lost. yanyobya The plans of ariko people can get yesu us niwe uyobora lost. ntayobeshe But Jesus is the one who yesu can lead niwe us ushobora without God kwegereza lost. abantu imana Let us lean on God. bene data Brethren, mureke twimike imana let us reka imana yongere make kwimikwa mu God mitima the one yacu to reign in us. binezeza imana And that will make God biramya happy. imana And that's worshiping bishyira God. hejuru imana That is lifting God high. bishimisha imana That will please iyo God. irebye umutima w'umuntu wayo And God, if He akabona sees nta that kindi heart, yayibangikanyije when that heart akabona nta doesn't, kindi yawuzanyemo anything keretse else. yesu wenyine niwe and that utegeka heart has born only twimura Jesus Christ, ibyaha let us twimura replace ibirwanira sin. mu mitima yacu Let us replace twimure anything that fights in ibyubahiro our heart. byacu Let us replace twimure honor ibyo in twimitse us. bitari Let imana us replace what twimike is imana placed in our yonyine hearts. Let us put God only in our hearts. n'izadushyitsayo He's the one who will take us. n'izasohoza urugendo rwacu He amahoro will be the one who will give us to accomplish our journey. n'izadushyitsa mu byo ishaka He will be the one who will lead us in His will. haleluya Hallelujah. nsoza nsomera As I'm nsomera mu winding bafilipo up, 2:12 na let us read 13 in Philippians. mwumva impamvu dukwiriye kwegamira imana And we see the reason why we're supposed to hari lean on ibidushuka God. ariko biradushukira ubusa There are things that ibyo bidutera kuzenguruka ubutayu ntitubuvemo there are things that trick us, but ibyo they will bituma put us in tutagira there. iherezo ry'ubuzima bwiza And that won't give us ibyo bitubuza good life. kwishimira mu mwami wacu iminsi yose That will stop us from ibyo bitubuza enjoying in kugera the mu Lord migambi Jesus y'imana Christ. That will stop us ibyo the plans bitubuza of God. kwexperiencinga ubwiza imana That yatugeneye will stop us from experiencing mureke the beauty of twimure God. ibyo twimure ibyo Let us replace bantu those things. b'imana People of muba God, munyumva to you who are mukobwa listening to me, unyumva
to the God that is to the man that is listening, to the guy that is listening. The time of walking with God is this, that God might lead us, so that He will lead us to the right position. He lead us to His mountain when we should live forever. To where we don't have any plan, to where we have failed, God has the ability. To the one who has leaned on Him will never be shamed. To the one who leans on God will never be shamed. We are going to end with that verse. nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari aba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi kuko Imana ari ibatera gukunda aho niho nshaka cyane kubera yuko Imana ari ibatera gukunda ikabatera no gushobora gukora ibyo mwishimira ibyo ubwayo yishimira idutera gukunda ikanatubashisha gukora ibyo yo yishimira. He gives us the obedience and He gives us the working in His what pleases Him. Tujye mu gakiza kacu. Work out your salvation with fear and trembling. Dukore ku gakiza kacu dufite gutinya tunahinda kandi duhinda imishyitsi. Hanyuma ikavuga ngo kubera yuko uwakaduhaye, because the one who gave us this salvation, ni udutera gukunda. He is the one who gave us the loving heart. Ikanatubashisha gukora. And He gives us to accomplish ibyishaka, to what pleases Him. Urumva Imana ibitangirira muri twe ikanabyisoreza ntabwo ari twe. Icyo dushakaho ni total dependence. Meaning all things begin in us but they end in Him. It's Him who works in us. Niwe wenyine ukora muri twe. It's Him who causes us to love. Niwe uduha gukunda. Itangira urugendo muri twe. He begins the journey in us, and He accomplishes the only part He wants us. Ikintu cyonyine adutezeho, it's to give Him our hearts. No kufata imitima yacu tukayimuha. It's totally to depend on Him. No kumwegamira. It's totally to rely on Him. No kumwiringira gusa. Ahasigaye tukamureka akadutera gukunda no kutubashisha gukora ibyishaka. And we leave everything to Him because He's the one who gives us to love and do what He wants. Imana ibahe umugisha. May God bless you and do good to you. Urakoze Mana. God, thank you. Ndagushyira hejuru. I lift you high. Nkuhaye icyubahiro. I give you glory. Ndagupfukamiye mu mutima wanjye. I've leaned before you in my heart. Nkweretse itorero ryawe. I've shown you a church. Nkweretse Divine Destiny Church. I've shown you Divine Destiny Nkweretse abagore ba Divine Destiny Church. I show you the women. Nkweretse abagabo ba Divine Destiny Church. I show you the men of the church. Nkweretse urubyiruko ruto n'urukuru ba Divine Destiny Church. Young of the church. Nkweretse abana bato ba Divine Destiny Church. I show you teens of the church. Nkweretse n'abavutse mu bihe twafunze. I show you the bonds in the time of our ndagusabye ngo imitima y'abo bantu. God, those hearts of tugarurire hamwe. Bring us together kongera kugaruka ku rufatiro ruzima, so that we may come back to your twimure ibyadufashe, to what has grounded us, ibyatubeshye, to what has been lying us, ibindi twegamira, to anything aba ari we wenyine buri muntu yegamira. So that you may be the only one to believe on. biduteremo, I ask you, may you grant that in us, give us kandi the ugenderere ability. umuntu ku giti cye. Go to everyone individually. Genderera buri muntu individual. Go to everyone individually. Genderera nanjye ungenderere. Go to everyone, me or others. As you're going to others, don't leave me. As you're going to me, go to others too. To everyone, God. To the one that had fallen, bring them back. May you comfort the hearts. May you talk to them as they living God. And you reach where pastors can't reach this now. May you go to your people. May you
you rise again your church. itorero ryawe. May you give your church to live Urakoze again. Mana, icyubahiro kibe cyawe. God, thank you. May the glory Urakoze be Mwami yours. Yesu. Thank you, Jesus. Urakoze Mwami Yesu. Thank you, Jesus. Nkushyize hejuru Mwami. I lift you high. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. Amen. Imana ibagirire neza mwese. May God do good to you kandi baho umugisha. and bless you.